Kiumia kimwe riu makiria andu 5 ni marikitie kuragwo bara-ini gatagati ka nduriri ici guku na kumituthuko ya rithathi ikiguikana kwa mathaa 6 muthenya wa ira gukirikana andu 3 ni maroragirwo. Mishemanio iri ni irahanikire gicigo-ini gia Kipsitwoto muhaka-ini wa Pokot na ucio ungi Kameme Pokot ya ithwiro guku Aikari magiukanirira o ene. Kuringana na County Commissioner wa Pokot ya ithwiro Apollo Okero ni okereire Aikari aya akiuga ati mbeca cia mahiu maria marairwo na andu aria moragitwo magire kurihwo ni nduriri ici cieri. Kulingana record ile iko wa Marakwet wanadai wa Pokot ng'ombe 25 na kondoo 137. Wakot vile vile wanadai wa Marakwet ng'ombe 83 na mbuzi ama kondoo, mbuzi pamoja na kondoo 359. Ndeto ino ya County Commissioner igiukirirwo na njira nene ni Governor wa County ya Elgeyo Marakwet Alex Tolgos. Ningeomba our commissioners ikiwezekana muweke askari ya kutosha hapa au warudi kwa manyumba zao. Hii mambo yote tutaongea, na mimi nataka kusema hivi. Hii mambo ya kusema viongozi tena wakutane watafute ng'ombe warudishe ndio tu exchange, mimi siwezi fanya hiyo biashara tena. Hiyo biashara nimekataa. Riu Aikari aya maraikara na hahu amwe nginya magithama micini yao na kwamba hama mathukuru-ini na kuinukia mahiu mao gutanagia nduma magitigira gutharikirwo. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Wainaina wa Cieri.